yazi mase siphumile kuleza zinto sesiseJeswini kumele simbonge uJesu ngoba wasifela esiphambanweni ungithwalile wangiprotector mina kube dala ngashona. Igama likaNongoloza ngilithola ngoba phela ngingunongoloza. Ngingunongoloza kanjani? Ngunongoloza kusho ukuthi ngi-28 and ubu 28 bam, I'm one of the 28 gang leaders. I'm the general of the 28 gang. Oh yeah. 1989. Yabo. Mangibuyela eLexana ngathola enye indoda yaseZimbabwe yathi yona uAndrew Thobolo. Andrew Thobolo wathi indoda ethi ngukutshile mina. Wathi Mbemba asihambe siyothatha imali indoda ngisukudlala lokuphulana nezinto zalini. Imali khona la. Ngithi umuntu wenzane nomdala kimi. Athi indoda mina ngichalisi. Ngathi indoda mina nyarufu. Ngithi hey andoda asihambe ngijema insimbi ke. Shapa umember lona sihlangana ngithatha ngise eLukhuzana. eHillbrook besagcwele amabhono ngale. Angithatha ngise Hillbrook abanye abafo bathi indoda nangu umember. Ndoda ubani igama lakho? Ngithi hayi bafowethu mina bangibiza uTyson. Zingithande lebhari zingibiza ukuthi sesibizana bomzala ke manje. Iphumi number siyapi madoda Bedford Center. Yoshaya uJural shop. Kusasa vele kube njalo ekuseni sesilapha ngo7. Sengigcoka isuit mina i2 piece. Phansi ngidle abili. Nawo ushaya isuit yakho gazi. Siphethe ama briefcase ngifaka amazazi. Yabo engathi angiboni kanti ngila. Awuthema kavela lo muntu ngiphethe i briefcase yakhe uyiphethe kanje ufake nehandcuff la. Yabo kufika nje kuthi khinci ngabo 7 sibambe nesecurity esi1 lapha main entrance lapha. Simbambe lo muntu singene naye ngo7 o'clock. Asingena naye lo mlungu asutha ama alarm off kube njaya. Uyabona singene lapho kucheck nangama Rolex. Uyabona mara sifaka ama glove. Hayi para glove ngifuna ukutshela manje bese ngafanga. Besifaka nje nethi igcoka ama K-way lezi ezifana nama K-way ezakudala ezama cowboy. Ma Rolex, ma Patek Philippe, ma Tag, ama ring. You understand kuyathathwa kuyafakwa. Gcwalisiwe amabheka ayi2 ahanjiswe emotweni besihamba si4. Okay nduna sisisamile kanjalo kuvela omnye umedem. Uyabona makathi uyangena lo medem. Abone thina. Lo medem ascreen. Mina ngiphethe iLukhuzana i45 i1911. Ngithi nyamkhomba. Sengikhohle ukuthi ngibridgile. Sisho phabala. Sekhosta senzeni sibaleka. Siphume siyabaleka siyi4 group. Songena emotweni. uAndrew Thobolo ngithi bekuyisoja levisana uPF. Adonsa igeja. Alishintshe kuvela iveni yamaphoyisa. Hawu vele uyashaya vele isibhamu. Adubule gogo uthumele 2-3 shot. Yawushayisa iLukhuzana ipholi duze negarage. Yala Bedford Center ishell garage kune shell garage. And yes iskate sibambe lento ethi manje Bruma Lake isalema Bruma Lake sakomnye umngane wakho waseZimbabwe oyiboy abelungu abekho sisitele yonke into masifike eBruma Lake singene kulo bra wabo lo umoyo omunye nje asifake abelungu abekho asifake singene eroomini akushelo kamina Philip Patek ama Rolex watch ama ring ama diamond amanye siwatholile ama uncut diamonds. We understand kube mnandi. We understand kuthiwa madoda singahambini manje ngoba kusashisa ukuthi bonza ama roadblock asihlaleni ngihambe ngibuyele kuphi mina eAlexander sharp ngilale kube mnandi kusasa ekseni uAndrew Thobolo 4 athi indoda ngifuna soshaya ama diamonds ame ngithi ndoda singisibulela umfazi omlungu lapha ngapha soshaya ama diamond hayi indoda ngeke kulunga hayi indoda ngeke ufonela kanjani because ama cellphone wangekho manje ekhaya bekasebenzisa landline yeah i-landline yeah usebenzisa i-landline uyabo indoda sahamba ndoda ngithi ndoda ngekulunguni athi ngiyakucela ndoda kumele soshaya isipani sokugcina ngithi akuna floor kanti uzana amaphoyisa bambambe kuphi Eastgate Shopping Center agcoka iRolex watch mabathatha iRolex watch mabathi ngasemuva bathola i-code mabayishaya amabhoni batho ukuthi ithi Bedford Center Mr Shemas Jewelry Shop robbery and kunomuntu oshonile lapha ukuboshwa kwabo boshwa kwami lamabhoni vele bekunale phoyisa bathu makati 11 andokudiya ngamandla angishayela kayi2 vele ngazikakela belishale lapho lingadlali ibhuku iBrixton iflying squad amazunya yelo makhuluma ngathi umuntu ofile uyakutshela da ndokudiya ngamandla ungishayela ngayikakela ngabona ukuthi liyabetha liphoyisa i45 lami lele ngidukule ngalo la balithola ngavela ngaplida guilt ngoba bese ngathi ngiphukile la ama ribs sengikhipha negazi ngomlomo bangishaya kabuhlungu bangithathe Brixton bathi no man mina ngi-underage
mina ngaplida guilty vele ngathi am guilty confess ngathi no sishayile so icebo likabani ngathi nangu iyakhala phela induku akunakuthi wena uyiclever hawu right mnungu court mina ngiphamisisana ngithi I mean I plead guilty my worship but for mina lokho bazongifundisa isifundo by the grace of God banginika 10 years amajita labo enduthobolo babashanga ama 15 years sahamba ke zathi Johannesburg prison masifike eJohannesburg prison siyafika lapho yafikiswa yenye one side madala sihlukiswa one side bakushaya isiphambano esimnyama la ngempela akuze enye indoda ithi ugojela manani yasemsiko athi bheka ke insizwa la kusejele kusesansini athi manje mina bengifuna ukuthi mina ngokumele uyabo wena mina ngibe security sakho la kuse 28 siqasho omdala siqasho omncane ngithi usho kanjani athi no la siyaqasha ngoba i28 either uthatha ubanana or uthatha ukhanakhana ngibabuza ukuthi ke manje le kakhanakhana into enjani bathi no kusasa ekuseni kumele sikunikeze umkhonto angithi mina ngazi ukuthi uma uqeda ukugwaza bakushaya ama prison order ngithi ukuthi hayi uyachargewa nje kuphela uhamba icourt athi akunankinga ke mfowethu namhlanje ke manje usuyi28 usikhafula kazi ngomlomo nangamakhala uyi-deep level uma uphuma kanje angithi iItaly abangakayizwa kahle kanti bakhiphela ama-escort mhlambe 6 yokuthi lo muntu uma ngagwazi madoda nishayela yamna abaphethe imimese la madoda uyabo abafowethu la bengithi abafowethu sifana benomboro baphakamisa ayidu into yenzile yiyo uyabo ngendlela wenze ngandoda sokwenza isotsha namhlanje isikhafula gazi ngomlomo nangamakhala uzoba isiqula sikandaba you understand awunamva unamphambili bakutshele nempahla zakho ukuthi wena umbhutsana wakho bofu whatsoever engangeke ngizichaze sezizonke ziphelele ngizothi nje nethi ihafu na ikodo ngoba lento iyasetshenzelwa nje ngoba nami ngayisebenzela ngaleso sikhathi kodwa ngisesebumnyameni manje ngisekho kulezi zinto zegangsterism I'm a man of God I'm a change man I'm just it's a light le ngikutshela yona ukuthi what happens in my life and although lento ayisebenzeli umuntu if awufi uba icripple uma ngabe icripple uyahlanya la elokhuzana or ufele ejele nenombolo inombolo is not a right thing into engifundile ejele number 1 don't take prison for granted number 2 once you enter the prison door it's very dangerous inside ungavuka ukhona ungavuka ungekho kusasa okunye engikufundile futhi ejele njengomuntu ohambile amajele amaningi we must respect the elders yabona umuntu angakuthuka athini mari if she's old or is old respect uthi ngiyaxolisa umuntu omdala if ngikwenzeka ngiphatha kahle ngicela ungixolele boxing ngibuya naye kude kabi mina bengishaya indoda indiza yazi kodwa ngizokutshela iqiniso njengoba ungizwile ngithi ngifuna ukutraina iyouth via boxing ngifuna ama aerobics boxing you need someone who's disciplined umuntu ozongazulova boxing is very hard umuntu ongazulova namuhla uyeza kusasa ubhema insango elala ngudaba wenyawo and then boxing umane lapha noma ningena kwi sparring i-hard sparring vele ziyabuya vele niyabethana mari niyadlala mari the very same time niyabethana ngithi ukuthi uzoqina you understand lapho kumele nibe discipline okokuqala number 2 you must be family ungathi lo munye mangeke udala akazi ukubetha ijeb lo akazi ukushaya uppercut lo akazi ukushaya i-combination hayi lona unjani ngiyawube nomona hayi lona ngeke uyabona hayi ngifuna ukungena nobani mina ngizomshaya uma ungena ukhipha amandla umothi imandla uzokuthi andlule umfana uyabona ukushaya nge-combination enyenzima kabi uthatha abhobha wave abethe enye into uyabona bayathi ibhola phansi ubulale phansi ufuna umuntu odiscipline and sometimes ukuthi udlala iboxing you are a good boxer but ikini basokola so into esibulalayo ukuthi iboxer lakho is a good boxer now awunamali kahle you understand ngoba phela uma usodlala iboxing akufuneka ukudla okunamafutha kumele udle abo spinach abo avocado abo batata uphuza amaqanda you understand udle ifish then you will become a pro uzolibetha into yakho ya moshaya apha kuzwakala ukuthi manje uyabetha uma ujepa moshaya yonke into yakho izoba mnandi ngokomthetho bhuti mina ngifuna ukuphuma entweni ezimbi ezingalunganga ngithanda umphakathi ungithande bangangizondi you understand so mina ngifuna ukuthi kahle ngokomthetho ngimotivate abantwana ezikolweni young kids must stop smoking drugs
smoking dacha badelela abomem ukuthi kahle kahle bengilahlekile. I was once lost but I'm found. So mina kwami nje ukuthi ngisigucele endlini ngithandaze uNkulunkulu angiblesse angiprotect against the evil one. We understand it, then life goes on. Abangani bami basemajele, abanye babhema iwunga, abanye abasekho emhlabeni. Okay, zange babalalela abazali babo, mara zange babana lento emqondweni yabo ukuthi masibe ne plan B yokuthi siyekele ukuhamba ebumnyameni, because by now mina bekudala ngalala. Let's accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Uyazi ngizokutshela nduna kungcono ukuthi ulale ngendlala or ulale ngesinkwa namanzi than ukuthi wenze izinto zasemhlabeni. Uyabo ngoba namanje ngachayiswa imoto, I'm still waiting. Uyabo ngaphuka inyawo, so lento ilokuya lena le. Nama I'm willing ukuthi ngibe nento zami ngizivulelo lami uhlelo Nongoloza omnyama 28. We understand the show. Uyabona route Nongoloza show. We understand, but I must learn njengabantu abafanayo ngibonisa ukuthi endoda kwenziwa so. Yeah, we understand. Ezinye izinto you have to learn first. Angeke ukugijima kumele ngibe nemali. You get money for what? What have you done? Ngoba when you must learn. Mawuceda ukwazi sowazi yonke into sofundile akubonisa ukuthi nawe sowazi ukuthi no ukuthi ngibe so umuntu okanje nawe soyangena ezintweni ke manje. Usumbonge futhi nalomuntu lokwenza ukuthi ube lapho.